Yes, twongeye kubasuhuza abakunzi bacu ba Paradizo TV aho tugenda tubagezaho amakuru agiye atandukanye tuguma dushimira urukundo mukomeje kutwereka tubabwira ngo Nyagasani akomeze abaha umugisha udasanzwe. Niba utarakora subscribe, kora subscribe, ukore no kunzogera iri ku ruhande kugira ngo utazajya ucikwa n'ibyiza byinshi tugenda tukugezaho. M23 ibyayo rwose bigeze mu Marembera aho bivugwa yuko ingabo za South Africa, ingabo za Angola, ingabo za Malawi, ingabo za Kenya, ingabo za Uganda, ingabo z'u Burundi ndetse n'ingabo za Tanzania igihe cyegereje ngo zize zirebe uburyo zarwanya uramutwe zikawurandura burundu zikawambura ibice wagiye wigarurira. Nibyo rero tugiye kurebera hamwe mu buryo burambuye aho abaturage bahungiye muri Uganda bavuga ko uyu mutwe nta gihe ufite. Aho rero turababwira umuturage w'Ibunagana wahungiye mu karere ka Kisoro muri Uganda ubwo M23 yari imaze gufata uyu mujyi mu byumweru bibiri bishize, avuga ko atizera gukomera k'uyu mutwe witwaje intwaro kuva abarwanyi bari bawugize bahunga mu mwaka wa 2013. Tugiye kurebera hamwe rero uko uwo muturage abivugaho, avuga impamvu uwo mutwe wa M23 atizera yuko uzakomeza gufata hari ahantu, ari nayo mpamvu yigumiye muri Kisoro muri Uganda aho yahungiye, aho yanze gutahana n'abandi baturage. Uyu muturage witwa Juma Kumwami mu kiganiro yagiranye na Diary Monitor, ikinyamakuru gikomeye cyane gikorera hariya mu mujyi wa Kampala tariki ya 27 Kamena ubwo yari mu nkambi ya Nyakabandi, yasobanuye ko nubwo uyu mutwe waganje ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ukazifatana uyu mujyi, nta cyizere afite ko zizawugumana. Kumwami yavuze ko kubera iyi mpamvu adateganya gusubira muri Bunagana mu gihe hakiri mu maboko ya M23. Ati ntabwo nasubira mu rugo kubera ko nzi ko ingabo za leta nizo muri Afrika y'Iburasirazuba, izo ngabo rero zirimo Tanzania, Uganda, Kenya, Burundi ndetse ugashyiraho n'izindi ngabo za South Africa, Malawi na Angola, zose vuba zirakura izi nyeshyamba mu bice zafashe. Yakomeje agira ati twizeraga M23 nk'igisirikare gikomeye, ariko muri 2013 barushijwe imbaraga badusiga mu bihe bibi bakubitwa inshuro bose barahunga. Ubwo rero ntago tukibizera mu gihe imirwano hagati ya M23 n'ingabo za leta ikomeje muri teritwari ya Rucuru, nubwo hari abaturage b'Ibunagana batashye bavuye muri Uganda. Iki kinyamakuru gisobanura ko abarimo ku mwami uwo mugore bafashe umwanzuro wo kuguma mu nkambi ndetse ngo hari n'abandi bari gusubirayo. M23 ni umutwe wamenyekanye kubera ibitero bikomeye wagabye ku ngabo za leta muri 2012 no muri 2013 bikageraho ufata umujyi wa Goma, gusa waje gusenyuka abari bawugize bahungira mu bihugu by'abaturanyi. Ibi nibyo ku mwami n'abandi banze gusubira Ibunagana bashingiraho batakariza icyizere M23, nubwo umuvugizi wayo Majoro Wiringoma aherutse gutangaza ko batazongera gukora ikosa ryo kuva ku butaka bwa Kongo. Nkambi ya Nyakabande icumbikiye abanyekongo bakabakaba 10,000 baturutse muri Bunagana igihe yafatwaga na M23 mu minsi yashize. Tukiri kuri ibyo kandi twavugaga ingabo zigiye koherezwa muri Kongo kurimbura uriya mutwe wa M23 n'indi mitwe yose ihashamikiye. Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi yasezeranyije abaturage b'igihugu cye ko mu gihe bizihiza ubwigenge azakora ibishoboka byose akirukana ku butaka bw'igihugu cye ababangamiye umutekano wacyo. Yongera kwitsa cyane ku Rwanda, yabigarutseho mu ijambo yagejeje ku baturage b'igihugu cye ryatambutse kuri televiziyo y'igihugu ku munsi kizihizagaho ubwigenge buri tariki ya 30 Kamena. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yizihiza umunsi w'ubwigenge.
Tshisekedi yavuze ko kuri iyi nshuro ibyo birori bibaye mu bihe bigoye by'umutekano muke muri mu burasirazuba. Ni ibibazo yashimangiye ko bibangamiye igihugu byatewe n'u Rwanda rwishe inyuma y'uyu mutwe w'iterabwoba wa M23 rukarenga ku masezerano n'amahame mpuzamahanga yose. Yavuze ko azakomeza guharanira ubwigenge bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nk'uko itegeko nshinga ribivuga, akarengera ubusugire n'ubumwe bw'igihugu. Ati ndizeza abaturage ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ko nzakoresha imbaraga zose kugira ngo amahoro n'umutekano biganze, kandi ko abadushotora bazakurwa ku butaka bwacu. Yasabye abaturage b'igihugu cye kumva ko ubusugire bw'igihugu cyabo ari ingenzi, ngo abanyekongo ntibashobora kwemera guhora iteka bashotorwa. Ati uyu munsi amahoro n'umutekano nibyo biza ku isonga kuri twe. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yahombye byinshi birimo n'impfu zirenga miliyoni 10 mu gihe abandi bantu barenga za miliyoni bavuye mu byabo bagahunga kubera ibyaha byakozwe n'imitwe irimo n'iturutse mu mahanga ikura ubufasha hanze y'igihugu. Mu gukemura iki kibazo, Tshisekedi yavuze ko guverinoma ye yiyemeje kurwana urugamba rwo guharanira amahoro n'umutekano ibinyujije mu nzira ebyiri, harimo ya diplomasi n'iy'igisirikare. Ku nzira ya diplomasi yavuze ko yifashishije umuryango w'abibumbye ndetse n'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba. Mu byumweru bibiri bishize yahuriye i Nairobi n'abakuru b'ibihugu ba East Africa Community mu nama ya gatatu igamije gushakira amahoro arambye agace k'iburasirazuba ka Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yaganiriwemo imyanzuro yafashwe n'abagaba b'ingabo bo mu karere bari bahuye ku munsi wabanje ku cyumweru tariki ya 19 Kamena, bakemeranya uburyo bwo kohereza ingabo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muri iyo nama umugaba mukuru w'ingabo za FARDC General Celestin Mbara yabwiye bagenzi be ko mu ngabo zizajya mu burasirazuba bw'igihugu cye hatagomba kuba harimo iz'u Rwanda kuko ngo rufasha umutwe wa M23. Iyo ngingo yagiweho impaka nyinshi mu nama yakurikiyeho. Perezida w'u Rwanda n'uwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ntibabivugaho rumwe kuko ingabo z'u Rwanda ntibyamaganwe n'u Rwanda gusa, ahubwo na Uganda yagaragazaga ko kuba ingabo zarwo zajyayo byatanga umusaruro ufatika binyuze mu bunararibonye bwarwo mu kurwanya FDLR. Ku rundi ruhande, Repubulika Iharanira Demokarasi yari ishyigikiwe n'u Burundi mu ibanga hamwe na Kenya. Byaje kurangira byemejwe ko ingabo z'u Rwanda zitazajya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, gusa ko zishobora kugira uruhare mu gusangiza abazaba bariyo amakuru. Tshisekedi yasobanuye ko ingabo zizoherezwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zizaba ziturutse mu bihugu bimwe by'inshuti bya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, gusa yaharaniye ko iz'u Rwanda zitazigera na rimwe zikandagiza ikirenge ku butaka bw'igihugu cye. Ati nararahiye kandi mbigeraho ko u Rwanda rutabigiramo uruhare kubera uruhare rwarwo mu gufasha umutwe w'iterabwoba wa M23. Kohereza izi ngabo byemejwe ko bizakorwa mu kwezi gutaha kwa Nyakanga cyangwa se mu ntangiriro za Kanama. Igihe zigomba kumara mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ari amezi 4 ko ibihugu bizajya bigabana uduce bikoreramo, kuko Uganda isanganwe ingabo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu butumwa zifatanyije n'iza FARDC zemerewe gukorera mu gace ka Beni na Ituri, mu gihe Kenya yo izabikorera mu bice bya Goma no muri teritwari ya Rucuru, hanyuma Burundi bujye muri Kivu y'Epfo. Sudani y'Epfo yahawe gukorera mu gace ka Hotel. Tanzania yo iracyari mu rujijo, ingabo zayo zisanzwe mu butumwa bwa MONUSCO, aho bivugwa ko zishobora kugira uruhare mu gusangiza abandi amakuru. Ku rundi ruhande, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yo ivuga ko ingabo za Tanzania zishobora koherezwayo mu buryo butandukanye n'izisanzwe mu butumwa bwa Loni. Ngaho rero nguko M23 ese yibunagana irayifata igihe kingana gute? Ese aho yigaruriye irahafata igihe kingana gute? Mu gihe umuvugizi wayo yavuze ati
bazaze tubereke uko intambara zirwana. Ni Paradizo TV, twarabiyemeje, twarabihaye, kandi koko ntago tuzigera tubacenguha n'umunsi n'umwe. Niba utarakora subscribe urimo uracikwa, kora subscribe, ukore no kunzogera iri ku ruhande kugira ngo utazaducikwa n'ibyiza byinshi tugenda tukugezaho. Reka rero tubonane mu biganiro bikurikira ndetse n'amakuru abagenda aza ari mashyashya. Muhorana nande na Bukali. Reka tubonane mu kanya.